For your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You say for rainy days, we provide for the future. My mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers. Anguvusele mbukele kulohlelo elikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanzi lokuvusela kulohlelo nguye ke umuntu lwangudumane nguMagman Mahlalela sibongo losuka khona ehlangothini lokuchumana kanye ke nekuthengisa khona ke kaDlelantfongeni. Siyavusela mbukeli, siyavusela the beautiful kingdom of Eswatini. Singena kulohlelo nje mbukeli lapha siyakhumbula ukuthi Dlelantfongeni solo lichube umkhankaso njalo lona ke wecela tinombolo tetinciki ngokubacashi letelemalunga kude phela ukuthi emalunga akhona ukuthi athule imbiko njalo ngenyanga uma ngabe kwenteka lapha ubonakala ukuthi umcashi ke uyalifaka ke Dlelantfongeni. Sesiyabona ke lapha vele seka khona nyana emalunga lamanye ntana lasacalile ukutithula kuyithwala leyo mbiko leyo. Naloku ke labanye ke bake babe nekudideka lapha ufule ukuthi mhlambe sebaba nekumangala bathi awu yathi mina ngifuna umbiko lapha engabe seyani ke le mali lena le vela lapha econgweni lami ngabe Dlelantfongeni ngabe sethatha imali yami yini. Asichaza kumbukeli ukuthi kude imali lesuke ithethwe Dlelantfongeni ukuthi mhlambe selingumuca imali lethide kulo Dlelantfongeni lakho. Kepha nje le mali lena nguyo lena lesuke ikwatisa kahle ukuthi njalo ngalenyanga ngoba siyathi ukuthi lapha ngemthetho ke uchuba Dlelantfongeni le King's Order in Council number 23 1974 ikubika sobala ke mbukeli ukuthi njalo ngenyanga ke umcashi ke uyawuthatha imali lethide elungeni aphinze ke naye ke umcashi afake imali lethide ke elungeni. Lesikhumbula kahle ke ukuthi kulomnyaka lona wa 2021 siyathi ke njoba sihlala sisho lapha ehlelweni ukuthi umcashi ke kulabo lothula sibahola imali enganga 3100 emalangeni kuya ngetulu. Imali lebhekekile ke ukuthi ibanjwe esebentini 155 emalangeni. Ngalomthetho ke uphinze futhi uphucele umcashi ukuthi umcashi naye aphinze afake 155 emalangeni. Uma uhlanganisa le mali lena ke yakha 310 emalangeni ke mbukele kubhekile ukuthi ke ifike emahhovisi eDlelantfongeni. Akhona ke emalunga lesathi ukuthi ke wona ahula ngaphasi kwalo 3100 emalangeni. Kungaba ukuthi mhlambe ngiyabekisa nje uhola 1000 emalangeni. Uma uhola ke 1000 emalangeni noma ke ngaphasi kwalo 3100 emalangeni lehlela simemede lapha ehlelweni. Shosike lapho ke mbukeli uyawuvele ke ubale lokulishumi ekhulwini kwale mali yohola ko 10%. Lokusho ukuthi mangabe njoba sibokisa lapha nga 1000 emalangeni 10% wa 1000 emalangeni ke kulaba labathi imaths ngoba imaths ke vele ayisi yethu sonke ihle isibalekela. Uma ngabe nje vele uyathi kusitibalo akusi info mhlambe lo ithanzako noma ti info vele kushayako letibalo kufuna ukuthi bese uyacela lapha ke lo tati kwetibalo ukuthi akubalele lapha ke mbukeli ukuthi tokhona ukuthi wathi kahle lapha ngoba utawolesa tini kakatseni ke wawuhlanganisa netinzi litawuphila letinzi zokuhlanganisa lapha kanzila kunema formula ke lapha ke mbukeli lokusho ukuthi ke uma ngabe vele tibalo ungasinto yakho cela lo muntu latatiwe letibalo akubayele kahle sibesa nga 1000 emalangeni ke lapha 10% wa 1000 emalangeni 100 emalangeni ke leyo kulapho labahola ngaphasi kwa 3100 emalangeni sibekisa ngalo 1000 emalangeni. Lokusho ukuthi kulo 100 emalangeni kuyagiyelwa na ke lapha 50 emalangeni uyachama kumcashi 50 emalangeni achame kuso 70 kwakha lo 100 emalangeni. Sesemba ke lapho ke mbukeli kuyawuhamba kukhanye emalungeni emalunga ke angabi nekukhala kakhulu ke uthole ukuthi ayakhala masekabona lo mlayeto lona esikhulini sekusukhali ufuna ukuthi ujabule uthi usho sivele umcasho uyayibamba le mali kepha ke bese uyabuka sivele le mali lebhalwe lapha ngiyo yini vele lena lisemthethweni ukubayele kahle nomcashi kusi kufuna ukuthi kubanjwe yona le mali leyo ukukhutsata nje mbukeli lapho ukuthi sikhutsate ikakhulu kade
ku emalunga ukuthi ayinake le mbiko leyo. Sivile ke futhi lapha ngandlebenye ukuthi mhlambe uthole ukuthi kuba nemaphutsa kuyendeka nje uthole ukuthi mhlambe ungisabelo ligama mhlambe wakamaziya uma ungisabelo kwamaziya usebenzisa inkampani eleside sathi sibekise sizinkampani X uma usebenza inkampani X lokusho ukuthi inkampani X ke iba neningwane yakho lefaka ekhathi emagama akho lefaka ekhathi bomatisa bakho namapasi akho nayo le nombolo nasifuna nyalo lecingo lakho mangabe kubhadala edlandongeni kufuneka yonke le mininingwane leyo ke mbukeli ufune ukuthi ke ungisabelo ke siyasuka ke inkampani X uya inkampani Y uma usuka inkampani X uya inkampani Y ufuna umcashi lapha awutawuba neliphutha lapha mhlambe uma sekafalisa isisebenzi aphambatise le mininingwane ke lapho ufune ukuthi le nombolo lena yelicingo lebe yakho sabelo umcashi lapha nxa eliphutha ngoba pha masisebena vele sibantu sibanawe emaphutha ufuna ukuthi umcashi ke lapha usonde liphutha wafala sensisebenzi wakhohlwa ukukhipha le mininingwane lena lefaka ekhathi nale nombolo yelicingo liya sabelo emaziya ufuna ukuthi mhlambe sekuna simangele mabuza so mfakelele nombolo lena yelicingo yasabelo maziya lokusho ukuthi lapho labanye vele ukuthole ukuthi babese bathwala lembiko lo ngathi ayisasiyo yabo lapha sebaba nawo ukuthi njani ngithule lo mbiko lobe ungakacondzani nami siyacela ke lapho ke ikakhulukazi kubacashe ukuthi shengathi nje uma bangakalethi leluhla leli show ukuthi emalunga noma tisebenzi nginati dihola noma imali edlandongeni unayi nemininingwane yabo lokufaka ekhathi le nombolo tincingo akaphinza hlolisise umcashi lapho ku verify noma kunesiqiniseko sokuthi vele kude liphutha lelendekile ke lapho angazi nje angagcwalisa kanje umcashi nana yathi awu nami ngidikhipha ecaleni akuselikhamba lenvo lena siyacela lapho ukuthi shengathi ungadinika nje isikhathi umcashi ubuke kahle le mhlela ukuthi cha vele ingabe ugcwalise kahle yini nale mininingwane vele iya corresponda yini kunalaba kulabantu lobafakile lapho ke mbukeli siyacela kakhulu ke lapho kude ukuthi mangabe kulemaphutha angabi maphutha lamanengana ufule ukuthi mancane futhi atashike nalawo maphutha lawo alungiseke ngisho ke mbukeli ukuthi ngileyo ke indzaba ye my ENPF SMS notification losho ukuthi sihlala sikhumbula nje ukuthi uma uyibona icingweni lakho ufuna ukubhala lapha ukuthi my ENPF singacela ke ukuthi kulabo lothula ukuthi mhlambe basengacali ukuthi ithole imbiko leyo uma ngabe nje usisebenzi uphuthume uye kumcashi wakho uvele umcele ukuthi uyathi mina ngiyeva lapha solo yakhulunywa ngale tinombolo tincingo lapha kepha mina lapha senguthola umbiko loqhamuka kadlandongeni ongichazela ukuthi phela nami idlandongeni lami libanjwa kahle ngiyacela ke mcashi nayo inombolo yami icingo ngicela ukuthi mane ungimekisele kadlandongeni ngoba vele mbukeli sikhusitela ukuthi uyimikise kumcashi awuyilethi lapha emahhovisi edlandongeni impela lapha ngagcwala emalayini uthole ukuthi sesifana sebungotini bekuthi sithole na sifo nasi lesingumkhuhlane iCovid ke mbukeli kanzi silive lanathi solo sicinisa njalo ukuthi emaswati akube maswati lapha ephako njengoba nje sova ukuthi sengena ngene bo third wave labamatima kabi losho ukuthi vele tindlade ukuthi siphephe kufuna ukuthi ticine nanato singabe nje maswati lothula ukuthi vele sasidifa ebungotini bekutheni sithole lo mkhuhlane loyo ngoba kungenteka lokho kungase kusifaka nasenkingeni ukuthi singagcini nje ngokuthi sesibhedlela lapha ke phasi sigcine mhlambe sesambile nasemhlabeni kungawo ke mbukeli sicela ukuthi inombolo yakho nje yale licingo njengoba simete lapha siyathi silabanye bake babe nabo ukuthi wathi mina ngazi umcashi ngibambelela yini ngadi mixele imini kadlandongeni siyacela nje ukuthi umane nje lapho utincenge vele mbukeli umncenge nemcashi ukuthi ashayilese le nombolo yakho yelicingo uyimikise kuye kude kena nawo utakhona ukuthi uthole lo mbiko lona esikhuluma ngawo my ENPF sesendlula ke lapho ke mbukeli siyathi ke lapha njengoba besikhuluma evikini eliphelile ukuthi kube nembuto lesigcina sagcinisa ngayicethe sasho ukuthi le mbuto leyo siyacetha leliviki leli sawuvele ke singene kuyo leyo ngoba lapha njengoba sasho emalunga ke malunga lamanengi siyabona ukuthi abanekubuta lapha ukuthi njengoba ke ngililunga ledlandongeni le mali lena lesesikhwameni sami ngibese ke sengithula nini
sichazile ke evikini eliphelile sathi chaza igaba ukuthi mangabe nje ukucala sofikile u50 eminyaka songayithola imali yakho edlandongeni mawusebenza. Saphinda gcizelela ukuthi akungabi nelunga nje kusukela mangabe uva nje nyalo ube nelithemba ukuthi abathi kuna ngafikile u50 eminyaka epha sosingive manje ukuthi vele mina njengoba ke indlu yami iphephukele emathayila vele ngisengalithola yini vele edlandongeni. Cha, siyacinisa lapho ke embukeleni ukuthi ngawo lo mthetho vele lona nanathi lo siconsisako sidlandongeni SNPF order ikubeka sobala ke ukuthi vele ilunga liyothola imali lo malisebenza ku50 eminyaka. Saphinda chaza futhi ukuthi kuba khona indlela lapho khona isigaba lapho khona ufuna ukuthi sofikile eminyakeni lengamashumi-45 class futhi awusasebenzi kanti futhi sowuhleli neminyaka 1 year ungasebenzi ungayithola ke lapho mangabe sonaye 45 weminyaka ke ungasebenzi. Saphinda chaza ukuthi kulabo labasebhizinisini ke bona so sebhizinisini wena so vele ibhizinisi yakho uyabona la siyasebenza sonaye 45 weminyaka awusasebenzi kepha udisebenza wena mangabe ufuna idlandongeni lakho nalapho songalithola. Siyachaza kulabo abagulako njengoba uhlule sikunebantu abagulako lapha uhlula ukuthi ubosebenza wavelwa ingoti longayiplaneli awayihlelele ingoti leyo yakuvela ingoti ke lapho ikubika enzaweni ingoti ekusivele nadokotela ukuthi kulesimo sakho ngeke usakhona kusebenza nemicasha naye avele ke akhambise ekhaya uyoba ngumahlalela. Siyachaza ke lapho ukuthi mabe sekufikile incwadi kadokotela lesho ukuthi vele wena awuyophinza ukhona kusebenza kanzi vele awusasebenzi ngalesimo lososekuso. Lapho ke vele idlandongeni lavele kunethe imali yakho edlandongeni ngalomthetho akukhathalekile ukuthi unangakhi weminyaka embukeli. Sigaba ke lesitawungena kiso ke namhla ke embukeli sigaba sebafunzi. Njengoba sathi ukuthi kunebafunzi laba khona lothula ukuthi umfunzi ngiyabekisa nje embukeli ukuthi ukuthole ukuthi mangabe ucitha sikolwa njengoba nje ematoho saba madima kangaka lamalanga ukuthole ke ukuthi kulabanye uthi makacethile esikolweni abe uyabuka nalama results akhe imphumela yakhe sesikolweni athi uyathi le mphumela yami lena ayisiyo lejabulisako futhi noma ngasi ngazama ku-applya emakolishi angeke ke bangithathe ngenxa yokuthi akusiyele emihle lemphumela yami. Bese ke lomunye sothi asengihambe ngiyo upgrade letifundvo letsite ngilungise tifundvo letsite kule mphumela yami kepha ke ngidasi ngilungisa itifundvo leti angeke nje ngihlale bese senginaka ukuthi vele sengiyahamba eklasini mhlambe ngifunda leli hour lelo singahlala nje umnyaka wonke athi lo munye ke ngidasi ngitilungisa itifundvo tami leti angifunela itoho kude ukuthi ngathi mangitilungisa ngibe nami kube khona lengibhizinga nangako empilweni ngisebenza futhi nale mali ingaphinze ingisitelena ekutheni le ndayohola ngibhadala letifundvo leti lengitilungisako. Ufoleke ukuthi ngenhlanhla ke vele uyalithola litoho uma ulithola litoho kubonakala ukuthi ke lapho uyawusebenza isikhathi emva kwaloko ukulunge uhambe ubuyele mhlambe esikolweni. Lo mthetho ke mbukeli ke lapho uthi ke uma ngabe ke usebendile ke wasebenza ke isikhathi lesingaphasi kweminyaka lemibili wase ke wena sowuphinze ubuyela esikolweni lokusho ukuthi kungaba ekolishi kepha liyatiwa kophela ikolishi kungabi nje ukuthi ayatiwa leyatiwa ikolishi ke mbukeli futhi uyofunza lapho full time. Uthi ke lo mthetho mangabe kuyabonakala vele kusuyalifuna imali yakho usebenza isikhathi lesingaphasi kweminyaka lemibili ungayithola kepha ke asesigunye emase sibuye sichubeke ukuthi uyifuna kanjani ke le mali leyo emva kwelikhefu. Nasewedwa funa ubeke leli kusasa lakho better make hay while it's still day sipepelo sami nasebangishiyele noma sengibashiyile batosala baphila. Ema-claims nje sitawubona sakhumbula ukuthi siyaclaima njalo naso kusesigabeni sakho. Now claim udaba sesigabeni sokuthi ungayi le-provident fund. Nawe le-provident fund utawuvele nje ungene emshinini wakho ngcebengcebete
Ngibhebhe sesiyathola thina sofuna imali yakho njalo. Nathi sesiyangcebhebheta ngale siyakutshela ukuthi sesivulile i-application yakho. Oh, sesigabeni esithile i-application yakho. Oh, seyinjani i-application yakho bonakala ukuthi kuyasebenza. Uma ngeke sisebenza ngama-employers, ema-employers ngawaletha imali e-provident fund. Sisakhuluma ke nawo-ke ngathi sesikhulumile nawo empeleni. Kunele fomu ekuthiwa F200. Leli fomu ngeke ngibona bagqwalisayo bese basithumelela ukuthi sesimbhadalele bani. Lokhu kwenteka-ke ngiyabona. Ilazi lalifika ifomu lelithi ibonakala ukuthi sesibhalela wena-ke manje in contact wekuthi umqashi wakho sokubhadalela imali yakho. Kusho ukuthi uma ungayitholi leyo in contact leyo, kusho ukuthi kumbe soyekele emsebenzini noma umqashi kunjani, so ungatibutela awudinga uzinkini ukuthi ushaye elomile mina kunjani, ngokuthi umqashi angayitholi contact nebayitholi labanye kwenteke njani. Utaputela umqashi ukuthi cha ukuthi kungene nje sikhohliwe kanjani abantu. Kepha nje-ke sikhanje ukuthi umqoka ukuthi ungazi ngoba labaningi bayevele bayele provident fund bayohlola ukuthi imali yabo ingenile unyaka na kule nyanga. Ukhanze ukuthi-ke cha ingene ayikangeni. Kube kudzeke lokho kuhlola umqashi nathi sesakho naye kube kuthethibele. Nyalo ukwazi khona icontact yakho ukuthi ifikile asifane. In order to obtain a retirement benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require a positive and valid identity document, birth certificate, marriage certificate for female members who got married after joining the fund, a letter from the last employer confirming retirement or proof of self-employment, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. Ngiphinze ngikwamukele ke mbukeli kulo hlelo lelikhulu Eswatini kanti uhlezena lapha kumtukulu wangodumane nguMagman Mahlalela sibongo. Mbukeli lapha sisanza nje kukhuluma indzaba lenkulukati mangabe usanza kusivulela indzaba lapha ukuthi idlandongeni ke ubeseke uma ulifuna ulithola nini. Sizamile ke kuchaza ke lapha ke mbukeli uma ngabe nje uvela usanza kusivulela ukuthi ulithola nini, kepha ke ngenxa yesikhathi angeke sibe solo siya emuva kusitawuvulekena nawe uyibambe etulu. Indzaba lebe sikhuluma ngayo ke lapha indzaba yebafunzi othula ukuthi bafundzisi babeleke esikolweni bafunza full time ke lapho kepha ke uke wasebenza phambilini uthi ke lo mthetho lona lo SNPF order ke mbukeli uma ngabe ke kubonakala sobila esikolweni kuyona full time uke wasebenza isikhathi lesingendluli eminyakeni lemibili uyalifuna idlandongeni lakho usike lo mthetho ke uyalithola ke idlandongeni lakho ke lapho kepha ke ngicasi lesize kahle ke mbuli sinake siseke lokho lo mthetho ke lapha uthi ke uma ngabe ke kubonakala sivele uyayifuna ke le mali ngalo mthetho idlandongeni ke litakuniketa lena yakho lena lebebanjwa ke emholweni wakho ngoba siyathi njengoba sishido ehlelweni ukuthi kuba nalena lichamuka emholweni wakho kuphinze kuba nalena lichama kumcashi kepha wona ngenxa yosiso uyifuna ngoba sobila esikolweni usomthetho uyawufala ingcenye yakho kuphela ngaphandle kwentalo futhi without interest. Lokusho ke lapho ke mbukeli ukuthi lena yemcashi ke yona ibese ke seyahamba ibuyela emuva kumcashi kepha ke sike sibone lapha bacashi labanengana ubabone bacashi ukuthi ke bona baba nako ukuthi awu njoba ke lesisebenzi sami sibela esikolweni nalenincane yami ebekufunasisa lebiya kimi mina ngingumcashi sengiyamupha abhale leyo ncwadi leyo umcashi
uma ngabe ke umcashi awendile ke lo ke mbukeli siyavele ke sikunikete yonke ke lena yakho nalena yemcashi ingene ke ku account yakho uyithule yonke, kepha ke uyithula yonke nanayo ngaphandle kwentalo kuba bete ke intalo njengoba sathi lapha kaDlandlongeni ke mbukeli ukuthi lapha kaDlandlongeni imali yakhona ke iyatala lokusho ukuthi nje mawungabuta kulenyanga lena ukuthi imali yakho ingimalini uphinze futhi ubute nasenyangeni letawo singimalini awukhanza ukuthi ayisafanani le mali ngoba letintalo tingete kanjalo njalo ke mbukeli khona lapha ke kaDlandlongeni. Kuba khona ke lesigaba ke mbukeli lapho khona ufuna ukuthi ke emalunga njoba ke mhlambe singasho semaswati njoba sathi ukuthi lesikhwama seDlandlongeni semaswati emaswati ke safuna lapha ke kuthatha noma kuthathwa lapho khona ubona ukuthi mhlambe sibekisa nje lapha ngemajaha uma ubona lijaha lapha libe seliyabuka lijaha lapha Eswatini tinvombi noma timbali abese uyabuka impela kube bete ke intfombi lemchazako lapha ke Eswatini lengukuthi mhlambe ingaba ke ngumfati nembala ke ubone ukuthi lelijaha leli selihamba leyo bucalata lamanye emave kungaba nje seZimbabwe sibese ngeZimbabwe ahambe ke aye eZimbabwe afike khona ayithole ke lubhambo lwakhe lapha lona langaba ke ngumfati wakhe asike makalithole ibhambo lwakhe ke lelijaha lelunga leDlandlongeni lapha eSwatini lisibhambo lakhe ke lena eZimbabwe ke mbukeli njengoba ke sosincane zamathe sami ke wena sithandwa sami lapha bengicela vele mina ukuthi sisale siliflathela leli laseSwatini sihamba sithe sihlala lapha ke eZimbabwe sisale sincenga lapha eZimbabwe ke impilo ubone ke ukuthi vele lijaha liyavuma ke lapho vele lihambe lokwenza eZimbabwe sosukile eSwatini wahamba waye eZimbabwe wasabuve bakhona uma ngabe ke ngalomthetho lesisebenta ngawo ke mbukeli sothethe buve bakulelinye live kungaba noma ngabe nguphi ke mbukeli ngaba seMalawi ngaba seTanzania kungaba seAmerica noma ngabe nguphi nje emhlabeni lesekubonakala wona ukuthi uLswati sohambe wasithala kunye buve lapho ke lo mthetho noma ngabe ke ungibamake noma ngabe ungibabe uyakuvumela ukuthi uma ngabe solifuna iDlandlongeni lakho ke udalithola noma ngabe ke unangakho eminyaka kude ukuthi lapho udawumela labo 50 eminyaka cha lapho ke mbukeli ke vele noma ngabe unangakho iminyaka ungavele ke uvele khona emahhovisi eDlandlongeni uma solifuna iDlandlongeni sekubonakala sikuna sosisela omunye buve uyavele ke ulithole ke iDlandlongeni lakho mhlambe ke kungaba nje ukukhuthata ke lapho ke mbukeli ekutheni emalunga phela akayivisisele indzaba lena kungabi nemalunga lapha lokufika ukuthi ayahamba lamalunga yabekisa nje aya eTaiwan bosebenza lapha kangwane mhlambe sothola umunye umsebenzi eTaiwan mawuhamba uyosebenza eTaiwan eTaiwan usebenta njengeliswati as a Swati citizen uyabona awukapthathi buve baseTaiwan ule Taiwan watiwa njengeliswati lekubeke nje Taiwan ngilokuthi mhlambe ke usebenta khona kepha wena ulena uliswati ungabese ke sekuba nemalunga la kanjalo wathi emalunga uMahlalela ngingakuva ukuthi masuhambile walinye live lapha ke ubese ke solifuna iDlandlongeni lakho noma solifuna cha sikhuluma ngalaba lesebasi lobunye buve uma ngabe nje una ulamanye emave lena lo khona uliswati vele ke mbukeli uyawumela mangabe nje usasebenta uyawumela leminyaka lengemashumi lasihlanu kude kusike utfoleke liDlandlongeni lakho bese ke mhlambe sitawugcina lapha ke ngetisebenti letivame kubuta nato tahulumende njengoba sathi ukuthi tisebenti tahulumende letinempenisheni tinesikhwama sato lapha ke kube khona ke umbuto etisebentini tahulumende lofuna ukuthi tiyabuta ukuthi njengoba mina ngake ngasebenta ku private sector muva ngingakayi kahulumende iDlandlongeni ke lingabe seliyangivumela yini ekutheni njengoba nyalo ngingasafaka isikhwameni seDlandlongeni angisalele imali yami ke ngiyithola cha ke mbukeli nalapho ke uma ngabe nje usukile mhlambe ku private sector wahamba wasebenta ku public sector kuhulumende sonempenisheli esikhwameni saye uhulumende
uyawuchubeka nje wena watiwe nje usaselilunga ledlandvongeni nethi nje awusafaki futhi nalapho awukavimbeleki ukuthi uchubeke ukuthi ifakele wena mawufuna ungachubeka ukuthi ifakele ukuthi le mali yakho ikhule kuthi mase kufale isikhathi sekuthi uyithole lokungu-50 weminyaka ngalomthetho kembukeli 50 weminyaka kude kuthi awuyithula ngaphasi kwa-50 weminyaka awuyithula imali yakho uma usasebenza nje kalomende uma uyifuna lena idlandvongeni uma sona 50 weminyaka ngawe mangabe ubochubeka ukuthi ifakela uyabona ukuthi kuyase kufika lo 50 weminyaka uyayifuna impela le mali seyisuthi lokusho singakuthata ukuthi ungathi masosukile private sector public sector bese swayekela sothi angeke ngisayinaka imali amakadlandvongeni chubeka nje uthi ifakele lena lekuthiwa yi-voluntary contribution uthi ifakela ngekuthanza kwakho kude kuthi masofika ku-50 weminyaka lapho khona sovumeleke khona ngalesingizi-ke kuthiwa so eligible kuthi usaloyithula-ke le mali yakho edlandvongeni uyithole seyinengana ke mbukeli lapho ngethemba ke ukuthi kuyavakala kuyacaca kahle ke lapho ke mbukeli siyawuke sibuye lapha sikhulume ke labanye sibathi buta letigaba leti sitibalile ukuthi yini la ebese siyadingeka uma ngabe ke sengiyita nto facelo sami kadlandvongeni labanye bathi bude ukuthi ngabe kusasa isikhathi esinganani kwenteka kanjani konke lokho siyabe sithi sikuchaze kahle ke etinhlelweni letilandzelayo ke mbukeli ngenxa yesikhathi namhlanje sitake silibambe lapho ke lihlelo kanti ke uma ngabe nanawe uyabona ukuthi unemibuto lekhona mhlambe asikakhona ukuthi sichaze lapha ehlelweni wachubeka ke usibhalele kuyinombolo oyibonako ya-WhatsApp lethi 79638386 ukhumbule ke mbukeli ukuthi mangabe inombolo yakho usangayimikisi kumcashi awusungakathi khona ukuthola le SMS lichama kadlandvongeni kushaya ukuthi idlandvongeni lakho likumali liyangena kahle kungena malini ungavele ke uphuthume uyimikise ke umcashi ukuthi ukhona ukuthola umbiko nawe njalo ngenyanga kuye i-platform lekuthiwa ke my ENPF SMS notification ukhona ke kuthola ukuthi vele imali yakho impela imcashi ke uyifaka kahle esikhwameni sedlandvongeni angikufisile ke kubula lokuhle etinhlelweni letilandzelako #bekusakho usale kahle. Umngani nasewedwa funa ubeke leli kusasa lakho better make hay while it's still day sipephelo sami nasebangishiyele